one of the most powerful deflationary pressures, electronics. Inti kom eżempju, komparaw il-computer tal-Apollo 11 li wassal il-bnien fuq il-qamar. I mean, today, it's laughable. I mean, lanqas Il-computing power huwa fqir. Inti dejjem tant qed tikber, jiġifieri intellectual capital and computation, and it is becoming cheaper and cheaper and faster. Meta inti twaddab, you take into account computation power mal-keffa sieħa tal-affarijiet, dak qed jiniżillek dak għandu deflationary pressure. Huwa fuq dak li qed jistrieħu li sibi. Kulħadd, kulħadd issa, jiġifieri inti għandek l-effett trement ta' ejja ngħidu a computer on every desk. That is ferociously deflationary. Is that because it increases productivity? Mhux hekk, mela inti pereżempju ara dan. Ejja ngħidu, kemm kien jiswa dan is-setup 20 sen ilu? Ma kienx ikun. It-sotfi, Ma kienx ikun fiabli. Jiġifieri issa, ejja ngħidu biex nagħti jekk aħna it-technology has deflated by minus 50%, and it has done much more, unthinkably more. Mela 8% ta' inflation is not 8 above 0, it's 8 above minus 50%. So the real rate of inflation is plus 58%. There, you've got it. I mean, intom ħaddumu tgħidu tparlaw, tillabu b'statistics and so on. You can't hide what's happening. Jekk aħna qegħdin hawn nitkellmu, the cat is out of the bag. U intom, government intervention will always aggravate the problem. You can do nothing. Wage controls, this might come parlaw fuqa. Price controls, this might come parlaw fuqa. Rent controls, issa ħad tibdew ix-xewxu kontra minorities and so on, tippruvaw toħolqu tiċċentralizzaw iżid il-poter. Centralizing power is the cause of all this trouble. Milli qed nifhem li fl-ekwazzjoni tal-produttività versus it-tokens, min qed jagħmel il-politika, il-policies ekonomiċi qed jieħu f'konsiderazzjoni it-teknoloġija u kemm it-teknoloġija għandha kapaċità li tipproduċi, li speċa għas-saħħa tal-argument. Jekk jiena 20 sena ilu kon noħroġ fl-għalqa u f'ġurnata niġbor 1000 tuffiħa, illum il-ġurnata nista' noħroġ b'Magna u niġbor 20,000. Allura jiena ħafna iktar produttiv. Forsi għalhekk li qed jazzardaw li jżidu. Bla dubju, imma jaslu f'punt fejn tant qed jżidu biżijiet b'regulations u jivvintaw affarijiet. Inti fġiħalla, meta inti ngħidu għandek IT team ta' text, very highly trained, very intelligent, jiridu jaħdu more innovative product. Inti għaxrobtom. Compliance, u ECG, u human resources, u ħmerijiet, u xrobt 80% ta' resources u tal-ħin dealing dak l-affarijiet. Ta' kif jista' jimmassimizzaw il-produttività tagħhom? Titħadidna dwar, speċa kull sistema għandha bżonn xi kwalità ta' manutenzjoni. Yes, okay, fair. I mean, jiġifieri system of just laws and sensible laws and reasonable laws. Imma ħanejlek, there is serious trouble. Meta inti għandek proliferazzjoni ta' liġijiet li qed nitkellmu fuq RegTech, Regulation Technology and Legal Industry. Tacitus jew Suetonius, storiċi Rumani, qalu hekk. Korruptissima Repubblika plurimae leges. Meta l-istat laħaq il-milja tal-korruzzjoni, kellu l-akbar volum tal-liġijiet. Mela, tlaqna?